Renome Radio. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Je li stan Vujoš? Jes. Ko je to? Iz milicije. Da vam objasnim, da li vas se više onaj mali dirao? Pa, ono je čeri me do faća za suknu da me obali, pa sam rekla, doveću ti braću. Aha. Doveću ti braću, ostao, okloni se jedan put, Božite, a mamet mene, ne diram te, ja sam bolesna ženska, ostavi se više nije od ono večeri. Da vam kažem nešto. A? Mi smo bili jutros kod njega i dogovorili smo se da vas više ne dira. Ako vas bude dirao, mi ćemo sami da intervenišemo, jer mi smo poslali tajnog agenta da ga kontroliše. Hvala ti ka bratu rođenome. Žao mi je, nisam imala kafe da me dočekam. Svaku vi sreću želim i napredak u ovoj državi i vama. Dobro. A vidi, da te molim, nešto bi jedan. Mi smo, neki spor imam sa Snavom na Ibričevinu. I tamo mi je neka garderoba, pa ja ne bi željela da se svađam. Bili jedan milicioner otišao doveče da nešto iznesemo tuda. A gdje se nalazi to? Na Ibričevinu. A gdje se nalazi to, ja ne znam tačno. Ovamo kod mosta, kod škole, kod mosta ovdje kako se kreće put Ibričevine, nije to daleko. Dođe oko 6 sati, poladu. Pa da vam kažem, danas imamo posla, pa bi se sutra ja javio telefonom. Ja ću vas sutra zvati u ovo vrijeme, da vam javim za sutra popodne, ako može, jer danas... Može. Samo da ne bi željela, to je do đubre veliko đubre, cijelu porodicu izagnala, a nagrađeno je to dugo, neću vam, samo bi htjela jasno da nemam nikakvu obez da uđe, da ponesem nešto i da zaključam, jer je to posut još. A dobro, da vam kažem, kako se zove ta? Miroslava Vujošević. Milos, to rođaka, tako? To mi je sna za bratom, nesretnijim. Dobro. Nešto malo garderobe, drugo neću zarantiti. Samo nešto moje garderobe da uzmem. I malo praška za veš što imam tamo. Dobro, da vam kažem, ja ću sutra nazvati jer nećemo moći da nas imamo posla. Živjeli, svaku vi sreću želim. Dobro, to je naša dužnost da pomažemo građanima. Ne bi željela, ja, mi naša porodica, nije se dođeno smo zlo u kuću doveli, ja sam se godinu dana borila sa ovim malim, jedna masa rekla ja neću brata da stavljam tu mu svađu, ni brataniće, u bar. Neću, ako ja imam zaštitu miliciju. Dobro, da vam kažem samo nešto, ja ću sutra vas nazvati u ovo vrijeme, pa ćemo se dogovoriti, može li? Može, hvala ti, živjeli. Tako, ja ću lijepije putom, znaš? Aj, živjeli. Da vam samo kažem nešto, za ovoga maloga što vas dirao, znate? Da. Kako se zove, Pajković, jel? Pajković Mili. Mili, da vam kažem, i poslali smo agenta, tako da ne bojte se, on vas više neće dirat. Hvala vi, ka braći rođeno, jeste braća i ljudi. To je naša dužnost. Vi ste ljudi, vi čuvate narod i braća i ljudi, ja vas ubožavam strašno. Živjeli. Dobro, svaku vi sreću. Da vam kažem, vi ne morate trošiti telefon da nas zovete, mi ćemo sve zvati. Hvala vi, puno vi se zahvaljujem i sutra molim te u ovim vakat, nazovite me da se dogovorim da odem do Ibričevine. Ja ću mirnije puto da nešto iznesem, ja neću. Važi. Aj, živjeli, svaku sreću. Doviđenja. Živjeli da Bog da. I vi da Bog da. Bez vas nema ni posla narodu. Dobro, doviđenja. Doviđenja. Renome Radio. Dobro večer. Dobro večer. Je li 54455? Da, izvoli. Da vas pitam, imate li kasete na grašak? Molim? Imate li kasete na grašak? Vidite, rečem nešto. Da. Da ti mamicu jebem u grob govnaru jedan, majku ti mrtvu jebem, jesi čuo? A ne. Jesi čuo, pička li ti materina... Druže. Ma čuti, smradu jedan, smrdi, majku ti iđeš, ja se na majku jebi, majku pička li ti materina... A ne, ja vas pitam za kasete... Ma čuti, smradu da ti ne jebem... Na grašak. Vidi prika. Nemoj da staje lovac na telefon pa kad te nađem, jeba bi ti, znaš što bi ti jeba? Jeba bi te usta, sebi ti kosti i ruke polomiti. Druže, vi ste nevaspitani. Puši kurac, majku li ti milu jebe, mi se čuo? Vi ste... A dođi pičko, pa ođe, evo ja tebe svašta kažem, pa dođi ko mene, ti da kažeš mene sve što treba. Dođi, majku ti jebem, čekam te sad dođi. Evo, mene treba na grašak. Čuti, majku ti jebem, pedero, jedan pederski, kurca nemaš pa si žiljaš, majku ti jebem, jeli? Okinuli su. Pa okinuli su ti glavu i kurac i moza budalo, jedna je glupa ni življena, životinjo jedna odvratna. Mamicu ti jebem gonarsku, si čuo smradu jedan. Da vam kažem. Mršu pičku maternu, mater ti jebem pokvarenu.
Mene treba... Govedo jedno, mamicu ti jebem raspalu. Mene treba grašak. Puši kurac, jesi čuo? Da ti kurac dam, a jebem ti grašak, kurac grašak, ti kurac dam konju jedan. Smrdljivi jedan stvore. Ti mater jebem raspalu. A druže, ja vas fino pitam... Puši kurac, jesi čuo majku ti tvoju jebem? Jesi čuo majku li ti jebem, mrtvu? Živu i mrtvu, jesi čuo? Ovo stvarno nema smisla. Puši kurac, mater ti jebem. Ja vas fino pitam Jesi čuo, puši kurac, pičko, ako imaš muda dođi da mi pladaš svoje riječi, pederčino jedna. Hvala. Pederčino, jebulite u školu, majku ti jebem, kad se tako smiješ na telefonu za govnaru, jedan mrtvi. Hvala, U školu jedna stvarno. mrtva, mater ti jebem, brzo ćeš ti na čepurke, mamicu ti jebem. Sini, ugasi telefon tamo. Se čuvam, uško jedna mrtva. A da vam kažem, ja... Puši kurac, majku li ti jebem, jesi čuo? Dođi vamo smrdljivče jedan da ti jebem mamicu, da te sjebem tu sad ko pičku, mater ti jebem. Dođi ako imaš muda majku li ti jebem tvoju, si čuo? Mene treba kaseta... Pa puši kurac, majku ti jebem, jesi čuo? Na grašak. Pa puši kurac, majku ti jebem, jesi čuo? A ne, no, ja tebe želim. Pederčino jedna odvratna, mamicu ti jebem, bute po školi, pa si rešava mene, zoveš na telefon, mater ti jebem sadističku, jesi čuo? Govnaru jedan mrtvi. Mrš mater ti jebem, raspalu, jesi čuo? On mi dat ženu. Puši kurac. Pa dođi mamicu, evo ti ovdje, sad ću ti spušti dole, dođi, pičko, jednako smiješ. Dođi mamicu ti jebem, dođi. A ne Dođi da shvatate. ti da, slobodno dođi, pičko jedna, nego ti kurca nemaš, jedan, što bi ti radio, samo se šužiš, ti idiš bezobraznije, čem bezobraznije. A mene treba Mater kaseta. ti mrtvu jebem, jesi čuo? Na grašak. Jesi čuo, majku ti, na grašak, ma tebe usta, majku ti jebem, i sve ti poredu što imaš kući tamo. Nosi i oni tebe stide, pa ne znaju što imaju u kuću, budalo, jedna glupa. A mene treba... Majku, mrš govnaru jedan, dođi dole, mamicu ti jebem, pa se popričam s tobom. Pičko jedna raspala, dođi ovdje. Dobro, ako imate jednu kasetu na grašak... Pa šta, pederčino, spušti slušalicu, pa budi muško, pa dođi ovdje, mamicu ti jebem. Dođi s pištoljem, či god hoćeš, pederčinu jedna. A ne, mene treba... Ma čio ti to, smrdljivče jedan. Nemo usta otvarati, ti govno iz usta izlaze, budalo jedna. Mrš, bitango jedna raspala. Renome Radio. Dobar dan, Dobar dan. kako ste? Alo? Imao sam poziv sa ovog broja. A koga sam... Ovo je radio Crne Gore? Vi ste radio? A prezime? Imao sam poziv sa ovog broja. Pa mi smo radio Crne Gore. A kako se prezivate radio? Ranko Kovačević, ko ste vi? A drago mi je, Saša Jovanović. Jeste vi iz Zete? Da. Ili vas muve u Zetu? Molim? Samo malo. Ili vas muve u Zetu? A ko je to? A Saša je Ranko, Koja Saša? sestra Goranova. Znaš me? Ranko, Da? kako si? Ili te muve? Ja se ne razgovjeta, ne mogu da isto kod... Odakle se javljate? Iz Zete se javljamo. Čuvam krave ovamo, pa te zovem na mobilni. Kako si, Ranko? Ili te muve? Ranko! Oprostite, s kim razgovaram? Moj Ranko, a zajedno smo čuvali ovamo ovce. Zaboravio si me. Koga? A Sašku jadan. A ili te muve? Nije ti poznato ovo, jeli? Nije. A nije, jeli? Ili te muve, Ranko. Kako si, Ranko? Čuješ me sad bolje? Renome Radio. Molim, Halo? da? Dobar dan. Dobar dan, Je li videoteka? jeste? A Izvolite. da li vi snimate kamerom? Da? A hoćete mi reći koliko to košta? Od 60 do 80 maraka zavisi od posla. A je li to sat ili kako? Po satu. Aha, je li tu gazda, ne znate? Gazda jeste. Aha, mogu njega da čujem za čas, oprostite. Moment samo. Molim, Halo, da, vi snimate kamerom? da. A da vas pitam, mogu li da snimam guzicu vaše žene? Halo, Puši kurac. a molim?
Puši kurac. Htio sam da snimam guzicu vaše žene. Majmune, nabijem teme kurac. Znaš kako je to smiješno konju glupi. Jedan ti majku mrtvu jebem, krepaćeš kad tad mater ti jebem. A ne, ne shvatate. A ovo ćeš majmune jada ne bio, jebaćeš sam sebe pa ćeš vidjeti kako ti izgleda konju glupi jebem. Ali mislio sam samo... Mater ti mrtvu jebem mi se čuo. A kako vi tako opsujete? Da Bog da te rak raznio prije nego sutra se digneš majku ti mrtvu jebem. Jel znaš? A ti taj što se smije s tobom svega usta jebem i koga stiga god jeba ga usta. To mu prenesi tom tome zlu. Hoćete mi reći kako ste tako nevaspitani? Puši kurac da ti majku jebem kad voliš da slušaš pederčinu glupa, odvratna pederčina. Si čuo da ti jebem sve po spisku. A ne, ja sam ne opitao. Da ti mrtvu majku jebem i sve po spisku, da Bog da te rak sahranio. A ne, ja sam mislio samo guzicu žene. Konju jedan da ti a dođi kurac da mi popušiš majku ti jebem, pa posle snimaj što hoćeš. Pička ti materna za sva vremena, gdje me čuje, gdje me ne čuo i da Bog da te se sahranio prije sutra da se ne pobudiš. A ne, da vam kažem, ja sam mrtvo ti mater jebe mrtvu konjinu. Renome Radio. Alo, dobar dan. Ko je to? Dobar dan. Koga trebate? Je li tam Planinić? A? Je li tam Planinić? Jeste. Je li tu Velika? Ona izašla, što treba? Ja ću da je ubijem. Ti ćeš da opuneš podrep. Ona će tebi ubiti i treba li do sad kažu. Je li Velika crkla? Crke, a ti kuća ti su gasila. Kasijelica. Velika je jedna veliki čovjek što tebe može svaka doba da zami u vojsku ili sup. Velika? A ti, Velika ovdje nije na jadu ti došao velik dan, no prijateljice. Što treba da joj rečenu? A recite joj da ću doći noćas da naplatim onaj račun. A koji račun? Rane ti se otvorile su po tebe. Račun za struju, ja sam iz distribucije. Nije se ne. 150 dinara. Jesi lažeš kao kućka. Iz distribucije isključit ćemo vam struju. Lažeš, čuti kako je 150, on ima da, a nema pensiju 30.000. Kako nema? 30 dinara. A imate li maraka? Ni marake, no ti mene u trobice. Ja trebam da naplatim račun od Velike. Lažeš, okle zoveš. Ja treba račun od Velike da naplatim. Nema što od Velike, ni 5 dinara nema. Nema? Aha, toliko znamo mi koliko ima zastruji, znamo. Znate, evo. Imamo mi prijatelje tamo. Ali treba račun za struju da naplatim. Račun imamo od prošlog mjeseca. Ali za sljedeći mjesec treba da platite. A? Jeste vi fašista? Što kažete? Jeste li vi fašista? Mi? Da. Ti si fašista. Ti si špijun. Ti si zdajnik ove zemlje. Tebi sve zapalio. Tamo ti me ima, gdje te terbaslo mi ti kažu. Ne Velika čovjek tebe branila. Jeste li vi fašista? Čim ne plaćate struju, onda ste fašista. Mi plaćamo sve pošteno, a malu platu imamo. Da smo krali i upežali i špijali bismo mali višu. Aha. Ali vi ste fašista, ne plaćate struju. Ja znam ko si. Spite bilo, zapišite sam. Ovo je ovako, super. Piši. Piši dok ona dođe sve. On ne zna što mu se predi. Što nju zove? Jednu uglednu ženu poštenu. On treba da se ubije. Da ga povedu u sup. Na ove priče. Fukaro jedna. A? Jesi lopov, jesi?
A kako struju 150 kućko jedna? Ništa robo. Takvi ne dolaze naplativa u strujinu, treba pošteni. Bando jedna. Tu! Renome Radio. Kućni servis, izvolite. Alo, Da, dobar dan. dobar dan. Je li to kućni servis? Jeste, Da li vršite opravku bojlera? vršimo. A šta hvali bojler? Ne grije. Alo, Recite. da vam kažem, ne grije uopšte, nego mislim mrtav, ona lampica gori, termostat radi, ali ne grije uopšte. Da, Nego hladna voda ono izlazi. I da vam kažem što je jedan put bilo. Recite. Upala žena u bojler i ono malo nešto zagrijalo, kao zadnji put kad mi je crka prije 2 dana. da, I poče dim iz česme da izlazi. da. I kako to? Ja ne znam. Samo moment da uzmem svesku. I... Recite telefon. Telefon 086, 086. da. Cetinje, To je znači na Cetinje. da. Jeste li? Ja ne znam prevoz koliko će vas da košta. A nije bitno jer vamo ne mogu naći nikoga pa... A ne znam što ću s bojlerom. Ne samo to nego i mašina nešto prekida, znate, zbog toga bojlera. Vješ mašina, jel' Vješ tako? mašina. Pa tako da mi se isplatilo i vješ mašinu da pogledate i bojler. To je onaj bojler, onaj kockasti, znate, onaj končar. Da. Onaj kockasti, I bojler, ja ne znam, počeo da izduvava onaj dim. Znači telefon je 086 71 71 200. 200. Jeste. Jeste li? Zapisala sam, a recite kako se zovete? Ja, Ljuljuraj. Ljuljuraj. Ne, Ljuljuraj. To je prezime. Ljuljuraj Rifat. Jeste li? Rifat. A jeste li vi možda i ranije zvali negdje? Ranije? Da. Ja nisam. Jesam na Cetinje vamo neki, a vas nisam. A zašto pitati, izvinite? Ništa. Da vam kažem, Recite. kad možete doći? Ostavite vašu adresu. Adresa? Da, ulica koja? Ulica Kostovskih mrtvaka, 19. Kosovskih junaka. Junak ili mrtvaka? Junaka je. Jeste li? Znači ulica Kosovskih junaka broj 19. Jeste. Aha. A kad vama treba majstor? A mene treba, znate što, vi mene zovite prije da ne znam da li će biti ko kući. Zovite prije nego što dođete. Zovite me telefonom na taj broj i onda ću ako se javi ko znači, a ja bi platio prevoz. Čas vam je 1100 i plus prevoz, a prevoz do Cetinja to će skupo da vas košta, možda ne znam koliko vam to isplati. Pa ne znam, ali stvarno to mi je hitno, jer znate što, treba djeca da mi se kupi i žene bolesne, pa mora nekako. Aha. A da vas pitam? Znači Da vas pitam nešto? Halo? Recite. Da ne bi vi došli da se okupate malo u moju kadu vam na Cetinju? Ne. Ne, ne bi valjalo, dim bi počeo da izlazi. Ne, hvala puno. Ne treba znači, jel? Ne. Onda doviđenja. Doviđenja.